Лаҵарамза фбарзы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониа ахыбраҿы имҩаԥысит Аџьынџьтәылатәи еибашьра дуӡӡа ханҩи-ҩынтәи шықәса аҵра иазкыз аныҳәатә концерт. Аиааира амш ныҳәа иазкыз аконцерт рҽаладырхәит Аԥсны ахадара. Коллектив реицықәгылара еиҿкаахеит Аԥсны акультура министрреи Москва культура департаменти русеицурала. Окончание страшной войны, унесшей жизни миллионов солдат и мирных граждан, отмечается многими странами 9 мая. День Победы – это и праздник, и, конечно, печальная дата, напоминающая нам о хрупкости мира. И вот спустя более 70 лет человечество опять у красной черты перед сложнейшим выбором, поэтому так важно знать и помнить события прошлого. И наш концерт своим музыкальным способом служит именно этим благородным целям. Аконцерт амҩаԥгараз Аԥсныҟа ааԥхьара рыман Вадим Судаков ихьӡызху Москватәи аҳәынҭқарратә хорткапелла аколлектив, уи анапхгаҩы Урыстәылеи Аԥсни зҽаԥсазтәыз артист Анатолий Судаков. Арҭ амшқәа рзы иаҳҭааз асасцәа сценак аҿы ирыцқәгылеит Аԥсны жәлар артист Нора Џьынџьал напхгара зылҭо Аԥснытәи аҳәынҭқарратә хорткапелла ашәаҳәацәа, иара убас Аԥсны жәлар артист Давид Терзиан дызхагыло Аԥснытәи аҳәынҭқарратә акамертә оркестр. Аныҳәатә концерт еиқәыршәан еиуеиԥшым амузыкатә жанрқәеи аԥҵамҭақәеи рыла. Азал аҿы итәаз ахәаԥшцәа ашәаҳәацәа инарыгӡоз ашәақәа ршьапы иқәгыланы ирзыӡырҩуан, еиҳарак Аџьынџьтәылатәи еибашьра дуӡӡа иалиааз ашәақәа. Ахәаԥшцәа напеинҟьарыла ирыдыркылеит Алхас Ферсба аконцерт аҿы инаигӡаз Уасил Царгәыш иаԥҵамҭа. Акультура министрра аспециалист хада Адам Аргунба ишазгәеиҭаз ала, аколлективқәа рыцеиқәгыларақәа еиуеиԥшым агастрольтә ныҟәарақәеи аԥхьаҟагьы иазԥхьагәаҭоуп. Абас ҳаилахәны имҩаԥаагоит иара убасгьы абарҭ асасцәа раара Москватәи ахорткапелла Аԥсныҟа иаауеижьҭеи акырҵоит, избан акәзар араҟа имҩаԥыргахьеит еиуеиԥшым концертқәа, Урыстәылеи ҳареи акультура министррақәа иҳабжьоу аиқәышаҳаҭра инақәыршәаны уи аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥысуеит ҳәарада, избан акәзар аиҭныԥсахларақәа ҳамоуп ҳара аконцертқәа ҳколлективқәа уахь иқәгылт, уаантәи арахь иаауеит, убригьы ҷыдараны изгәасҭарц сҭахуп. Араҟа ишырбо еиԥш филармониа аҟны амҩаԥгара зԥхьагәаҭоуп, нас иҵегьы аҳәаақәа аҽарҭбаауеит ҳагәаанагара ҳамоуп, егьырҭ раионқәа рҟынгьы уи наҟтәи аус азыҳәаноуп, убригьы азҵаарақәа ҳрылацәажәон, егьырҭ араионқәа рҟынгьы абас еиԥш иҟоу аколлективқәа рықәгылара зԥхьагәаҭаны иҳамоуп. Сааҭк иаҳаны имҩаԥысуаз аконцерт хыркәшан Давид Тухманов иаԥиҵаз ашәа Аџьынџьтәылатәи еибашьра дуӡӡа иасимфалхаз ашәа аиааира ала. Фаина Матуԥҳа, Саида Гәха, Абаза каналазы.